بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله mga palangon ha kama Islam kahormatan kaniyo amon yang kamu bihayaon jimajaga sarda timatayong hog sin programa sing kami riha tampat mulia ini amoy in pagngalan sing kami kabdal iftar atin niya salukay hapag takad-takaran sinamunlong ta wakti pagbuka insyaallah subhanahu wa ta'ala in kawruhan sing kamu amo in dimihil pangadjian di hatampat mulya ini long ta kakitaan sing kamu amun long ta doon na channel 50 atau akan haro kaing channel Hakaybanan TV basta kay cable insyaallah ta'ala kakitaan nyo in programa sing kami sa kawa mahapon di habulan Ramadan di Hanidaw Islam TV long ta kabdal iftar in ngan sin programa sing kami. So alhamdulillah mga palawan ha kama Islam in long ta dimihil kato pangadjian na mahapon ini yari in guru kalasahan na raig ko bihayaon guru kandilan guru mulya amo in dimihil kato yung pangadjian long ta ha mahapon ini insyaallah subhanahu wa ta'ala hamawdo itukbal niya kato amoy in long niya hakikatul ain hatis hakikatul ain ini kamattanan sin pagbahasahon long na pasok mata atau akan pasok simod banghawasang garis amon long na evil eye amo ini insyaallah subhanahu wa ta'ala indilayon singuro kalasahan kato nyo katan maudo ini biya long ta mahang tapagkarungukan magkalilay si mga kaguruhan alhamdulillah yaring guro kalasahan amo in long ta bang mga long ta kakaon namin dakisab kita lamay palihalan sin amon maudo long ta hitukbal niya kato biyayaon insyaallah subhanahu wa ta'ala tayhuan ta marayaw karna in maudo ini naring ha mga kagunahan long ta hatihon ta supaya in kita magkapaham marayaw sin parkala na sabot ini. So rin ako magpalukay mga palangon ha kami Islam hitukbal ko in kapatot guro kalasahan wayon na rukaing dengkan as Sheikh Jul Javier Dalkis falyatafaddal fadilatuhu mashkur. Jazakallah khair. Yeah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mahulin yung mga kakasinama agam Islam mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala muna hitukbal na to in pagsarang sukufa Allah subhanahu wa ta'ala sin masi ingkitan yung yari pa hababaw sin gumi ng awianan lagi in kita niyo piabot pa sin Allah subhanahu wa ta'ala amin nung tabulan sa lagu-lagu amun na bulan Ramadan lagi in iyari na kita niyo ha kahinapusan sin ashrul awakhir sin Ramadan murang-murahan yung mga limabay yadlawan sin bulan Ramadan initay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo yung dungon na to pangayon pa Allah subhanahu wa ta'ala bang man imang yato tay maun niya kato taniyo na yung mga silalong tabi mga ini mga hinahinang nila na kaunayat to dahil naman hapanagmaan si mudim bulan Ramadan sambil patungaan sambil pa lang tapakahinapusan lang takimu ko hinang nila amal ibadat na sa lukayari pa isab tirihil kato tayo sin Allah subhanahu wa ta'ala kawi na maluwag pa in chance na to magpataod sin amal ibadat na to fa Allah subhanahu wa ta'ala hasufaya naman ini magparuntungan in kita niyo adlaw kana jarin ya in biya na sinasabot sinabok magulang hakam Islam in long ta in manyo tiyo ikarihil na mo hikabahagi na mo pangadyan amuna in tungod parkala hakikatul ain amin kamattanan sin pagtaon ain bang mga banghaang galis in ain ini amuna in evil eye
So bang hakato sumasaan na long taming pasok mata atau pasok simud. Mita na mo iniding ha mga napi sing kami hasupaya bi mga ini kaaniban sing kita niyo iwan ini jima jatu hazaman sing kita niyo biyaon. Iwan in ain ini mga tautay bungunan asab yabaita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ainu haq. In ain amin pasok matayan in evil ayan inya matantud. Bukun niya long tabi mga ini ula-ula atau bi mga long tawirong kasabunalan sa biyaway tasin Rasulullah sallallahu bunato magjato in mga ini. Iwan mga taute manghuran in kamatauran daing ha ummat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahinang sabab along ta kiamatay sin sila atin niya nahinang sabab kya bukto sin napasin sila in kamatauran hasabab sin ain. Ya nasin nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis din kan Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain aw pamuk riwaya bil anfus in siwuda in maksud niya yato dia kabaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis din kan Jabir in hadis ini hadis sahih long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kamatauran long niya amo inay ng sabab kaya matay sin ummat niya at ini ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in ummat ko puasin kaya qada sin Allah Ta'ala kanila wang kaya qadar kanila sin Allah Ta'ala amuna in ain pasok mata bang mo kita mga tautay mga kita abain mga hospital yaon afa Allah subhanahu wa ta'ala di mana nam si masakit iubatan na si mga doktor uno kataan sa masi-masipayaw naglilimpa-limpa. Di kay ngatan sin doktor bang uno in sabab sin sakit niya yaon na atakala sumasaan na hasabab sin ain. Hasabab sin ain amo in long ta amo in pasok matayan. Namataw ding ha mga kadalil-dalilan halom sin Quran mahamulnya kya baita ini sumabot kita niyo ha kakaus-kausan sin kita niyo بأن سمعت سن الله سبحانه وتعالى أفرمني وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني منكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنني نسبوت سورة يوسف أمن بيت سن الله تعالى قصة كأمن بيت كان نبي الله يعقوب عليه السلام أمو إن وقت ما ننسى diaknya in mga anaknya waqtu man silatinya amo insung tumulak pamisir nagsadya nakatan sila nagredy nakatan sambil niya maradin doon lamon na rin doon hintay mangod nila tinamim anak ni Nabiullah Sulaiman alaihi salam ay Nabiullah Yaqub alaihi salam amo na ibn Yamin harap sila pamisir unin lagi kanila la tadkhulu min babin wahid amo ini in wasihat si Nabiullah Yaqub alaihi salam pa mga anak niya at niya ayaw kamu la tadkhulu kullukum atau kul amin kataan sila yato hambuk lawang sadya bang sila sumud at inabang sila dumatong maun pahula misir na ayaw tod kamu at inasumud hambuk lawang sadya sa maguno kamu magpulak kanat kamu sud kamu ha amin long ta kane lawang bukod sadya hambuk hasupaya imaksud niya yato ini hasupaya sadya lawang biya na singkyabayta Ibn Abbas iba singkayba na Muhammad bin Ka'ab wa Mujahid wa Dhahhak wa Qatada wa Suddi iban si Badwa din kanila inyattu innahu khasya alaihimul ain hasabab sadja kabuwaan sin Nabiullah Yaqub amo in kugdanan ain kugdanan along tapasok mata in mga anak nila amo in kakitaan sin mga manusia umibog sin mga amo in dagbos nila sabab in mga silayat to kikabaita وذلك أنهم كانوا ذوي جمال وهيئة حسنة ومنظر وبهاج
فخشى عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم فإن العين حق تستنزل الفارس عن فرسه. Na ini ni in sawab niya, sawab in mga sila yato lando tudlong ta dihilan sin Allah Ta'ala in malingkat marayaw usog. Iban sin mga haya in pagkataon ni marayaw rakuman. So amin kabukan ibang umakaatod imano sa kanila biya maajayib sin tagbos nila yato. Ang pakyan lang tabi umibog hat niya imaksud niya supaya sa jadi maka long ta maka pamong imano siya ininilong niya way napakaraw makato dumayo usog. Sawab na yung mga sila ito way dumayo usog sila tukatan. Namo ito hiyalian si Nabiullah Yaqub alayhisalam pa mga anak niya. Sa fa innal ayn haq sawab in ayn yan amin pasok mata pagtawon inyan matantod di to diyan long tama min long tama dinay inyan jumatutod kato tanyo. Aun waktu asabab sin ayn insabo niya on amo in nangungura si hatas yung kura niya manjari siya long tabigla na sadya mapahulog hasabab sadya sin amin ayn iwan kita ni mga tao tima on waktu akan na liangan day sabab mo bang kita umatod patay manghugtamin aturun tabya mahait da kuman yun ning kakuan ng tamin akaran niya to sinamuin amin ayn napila na biyaon na yung kabataan mag-atod diya to nimit akulon yung katod on waktu may nang sabab hikapag kalusin sila, makapagsuntok na in sila. Akaran niya to, pus akaran pa si mga sinsyaitan. Sumataw tayo mga oran, in ayn ini, manjari makawa na to, sumasaan na habang sa mano siya, at niya na, karya sa hati mano siya makawa. Sumasaan na sa makawa nilin ayn yan, dahing habang sa jin. Dahing habang sa jin. Duayan. Namin labitod namin nung ta in kapirikluhan niya bang ding amin makawa natin ay niyan ding hajin. Sabi na to kakitaan. Bukun ba si mano siya aun waktu man kaingatan siya yaon to din ng ayn kaniya tinyamin imatud kiamat tanamin siya na maluhay ito ubatan. Maluhay ito ubatan biidnillahi subhanahu wa ta'ala insyaallah kalubi mga ini masabot na to da in mga ito. Sa misang pa sabiat, tumisang pabiat to ning pag long time kon si Nabiullah Yaqub mga anak nila. Sa inya to di iya to hikapagang sin pakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang niya sa rundong paratungon, wayro maka long ta makaagpang, wayroon makarihin long ta hadlang pakawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumawawa na sa din kita di akan kita maglaksin kasabab-sababan. Amo yan di isa man jari in kita magpaso along ta magpasad insyaallah ni magpasad sa lumawag si mga kasawasawan akan na mga katao tayo manghuran labi luwa na in mga sila laong tatawa anak kabataan in mga kabataan ini maluhay sila pagtapuan sin pasok mata maluhay sila pagtapuan sin mga pasok mata akan na ayaw raman bang mga ini di dahi karayaw iban di dato di karayaw bang bukon dabi mga kagunahan in hipagpusta pa in kaanakanta hipagpusta pa in kaanakanta at bang sa upamaon rijikian anak long tabako na may tapasuway pa hipapos mamarahin na yat misan hisulat mo na sa jadi na di mo na hiposin dabos ada kalaing kaibanan umiwog sa Jawa labi luwan yung mga sila wayron anak liugayan na tiyahonan piuhanan na taon sa kalipakubos kita makampay sa blaw ni hikon yun aun na anak kita inilong na mga tiyahon na piuhanan na wayron pa anak na may nangyat ada kalamay nangyat to sawab akaran sin ayn umiwog sila yato ang pendi akan katutan bang kita makita si mga uno-uno na mga makaibugan ta labi ng kabataan nakabigda indapus inunubian na suway ta panginduaan yato suway kita magnun masya Allah wala quwata illa billah amo yan in patut amo yan hak sinamo inlong tamin yaton mo yan suway mo siya panginduaan yung makasusabang sa upama aw pading hamang manghimumungan bang mo yanon tay manghud kung masya Allah at huwag panghinduwa ako yanon pa ko mita mabuwa ka ba ayin Allahu Akbar may kanyaw debata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magpatilibon kita bang aw mga ini magpatilibon kita sa inya to bilang pangganggaan bukon niya to mga at niya mahinang niya to mga ika kon niya
may tamahim yan pa siya, may mabuha kawain, di ba itasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa ini hinangon niya, may hindua siya, pa Allah subhanahu wa ta'ala, atawa, amin, ini misan mamung sa masya Allah, wala quwata illa billah. Sawab na, supaya sadya, ini mahinang sa malayo, imbata yan hain. Na masabot na to day mga aundaing mga sabab atawa hikaring na to protection hakaan na kansin kita niyo inilibukon sa jaha kabataan sambil amilang talil mga kabudjangan na yun naman ba magpus yung mga kapata-pataan nila ada kala na yung mga kasugulan ini na di isa ini kakuanan bagtoy imiwog labi luba namang sa upama amin dihilan sinallahu ta'ala ini masyaallah natin niya dihilan namin pamayhuan masawara ko mamalingkat da kuman nasa tabiat sinusog ini na di kapagkuanan akan nila bimarayaw ay naman magpus hasupaya sadya kaniban na to inamuin ilong tain ayin pagtawon niya to iban hawib tapasin Allah subhanahu wa ta'ala wa iyakadu alladhina kafaru la yuzniqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun in ayat in matutay monghuran manunjuk itu dalil sin auntud kamattanan sin ain in ini hain ayat ini nainang sabab kaya naug sin ayat in sababun nuzul aun hazaman yattu aun long tahamuk arab long tahabadia in sini tanyag bang mag-ain dihi kasipat sarundun maha amo ilang tamang niya kaya dihambuk taw yaon ini ayun niya amuin aturun niya sadya yang pagubos na bagtoy inilong ta dumagbos long ta sa ini ni ding ha pakadaran sinallahu ta'ala katan ding labay ding ha pagbaya sinallahu ta'ala sa hawak tuman inambuk arab ini naon dahing ha mga usog tuad law wala na piyakaon di matutuad law wala kimon sambil nanistis in baransin usog ini tuad law di ko ayaw pa ka tuad law inahatang kaadlaw sadya uni ko makaon na tuad law wala na kimaon na inang sabab sinambuk amin pauyaon ini piyapanan na sinain bang siya makaaton so pangingat si mga musyrikun hawak tong pagkita kay ngatan nila Arab ini asal madubawong si sila para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiyawa nila yusal nila in Arab ini pakugdanan nila sinain in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa akan nanawag in ayat ini wa yakadu alladhina kafaru la yusniqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra yaquluna innahu lamajnun wa yaqulu al-hafidh ibn kathir rahimahullah qala ibn abbas wa mujahid wa ghayruhuma la yusniqunaka liyunfidunaka bi absarihim ay yu'inunaka bi absarihim amo yan natin yamin paamiin para tuman nila ain aturun nila yung Rasulullah salta iaram ini ni ayat ini din dihari ang pagtawon niya ainul qatila sababin ain nabahagi siya naktu awlo niya ainul mujarrad sadja ain wa ini karwan niya ainul hasid ma'al hasid ini katu niya amun ainul qatila amun ini makabuwa mga tawte mongharan so awan natin na hamok sa ay nami pasok mata wayrun niya tuy agaran mo sin hatsad ko imatud biyayan pus kalo pa wala ko misan nakapag masya Allah ataw mujarrad sadya in ko pus ang kasasadya imibug ko atawa mi ang uno nimbi kya ko na mapatay mga biyayan nasa kali pagubos na may nang yato sabing la pagwi paway hinglaw na imbata-bata ataw hinglaw na inhabok mano sa yawn bang sa pa mahinglaw nabang sa pa may sabhaalta bang so pamahalata kaya pagdaya sinallahu tayo na hambuk tayo manghud mo yaon sa kaliwi mga bigla na sadya imimiko ko niya biya saron do bagsak bagtoy in alta niya nabagsak bagtoy in business niya na inya tumay nang sabda kala hasabab sin ain awon ding ha mga mano siya atin niya aming pasok simon niya to long tabiyayan ini imibog kanya nabang so pamiyagaran pasin hasad na magturuhon awan yan agaran sin ain sa taiban inggit niya payaon inggit niya payaon ini pa amuin yung biya din sadya sa aw piyak bidaan kalong masabot tara uning piyak bidaan sin ain iban sin ini hasad ini ain iban sin hasid
insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sini katunya amuna biya sinha ayat ini. Amun ainu qatila. Sampai namin dahin namin biya din ka puhinga si manusia. Sambilong ta hinangon nila dan biya din kapatay si manusia. Na ini ni iusal nila ini labay ding hain papatayon nila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab simbong sila, sebab sindual nila para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang maknanya yahsudunak. Ya agaran pa ini. Bukun hati agaran pa sinamin jangkin nila. Yang makna lang sin Ibnu Abbas, yani namin ayat ini yahsudunaka libughdihim iyak. Laula wiqayatullahi lak wa himayatuhu iyak minhum. Dari para in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam long tadi hilang protection di hilang taming sin Allah tafiari hala sin Allah subhanahu wa ta'ala in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala sakyudan sin amuin ayn yato amu piara sin mga long ta musyrikun na ding ha mga inato dalil ding ha Quran na ding ha mga adilla min as-sunnatin nabawiyyati ala ta'thir al-ayn aw to magbakkas mag-epekto din ayn yan biya na sin kaweta hadis din kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-aynu haqq. Artinya in ain mattamtud siya yan. In hadis ini mengatakan hadis ini sahih kaya riwayat ini Imam Bukhari. Demikian ikarwan ya wa Aisyah radhiyallahu Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ista'idhu billahi minal ain fa innal aina haqq. Kita niyo hadis din kan Aisyah radhiyallahu anha law sin nasusan namanatu in Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsabda pagpatilibon kamu diakitan niyo papatilibon pakain fa Allah subhanahu wa ta'ala mangayo kita niyo taming din kaniya sa wayruun da makaril katu na taming wayruun da makaril katu tanyo tamu inlong ta protection ding haain ini malaing katupot in Allah subhanahu wa ta'ala ding nga sabay pataurun na to in long ta in parsukpatan na to patuhan iwan pangayo magpatilibon ding ha mga waswas yung syaitan ding ha kangian sin syaitan biya na sinini ista'idu billahi minal ain pagpatilibon ka fa Allah subhanahu wa ta'ala ding ha ain ding ha pasok mata ding ha ibil ayan maita fa innal aina haq sababin ain yan mattan tuud siya yan mattan tuud siya yan mga ini hadis sahih ini in nagkasabot sin kita niyo demikian aw pa ding ha mga kaibanan hadis wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ainu haqqun walau kana shay'un sabiqul qadar la sabaqathu al-ain wa idha istusiltum faghsilu. In hadis ini kawaita ini riwayat Imam Muslim. Nain kan Ibn Abbas keridaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala law niya nagsabda in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in ain mattan siya mattan tud at inijuma tutudin ain walau kana shay'un misamping kaunan niya sin ununan asal nakauna na impakadaran sin Allah ta'ala in naming gantaan sa la sabaqatul ain siya kiaunahan nasa sin ain wa idha istugsiltum faghsilu labang saupa maaon ding ha mga saupa maaon di mga kahuruhan atau isyusyo na at ini kaya di sinlong tayo haray ko ini guru gagandilan ang long ni ang kaya hambuk tayo manghudbiyayan pag-uslon niya na ini pamayho ko di long din apapata mo yan aon di mga ayin sa kakita mo ha pamayhoan sin tao sin aon din doon alamat sin ini kyuda sa sin ayin aon waktu mamindain amuin ang pamayhuan sin tao biya kapos lilamahan ko yun mamiyaning main amuin pamayhuan mo biya na sin habuok sa sahabi ya ini kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na dia ak papagunahan dia ak papayhuan sabab sin nilo na aon long ini jin na kita kaniya inag-ayin kaniya bukun ding ha mga kasahabat sa ding ha jin ding ha mga jin na ini wa idha tuliba min ahadikum an yabtasila akhihi al-muslim li'annahu asabahu bil ain falyulabbi talabahu nasahamu kini ding ha mga uwat
Dahil ha mga long ta bangkaw kyug na sin ay bagto ikaw mag-us-us muna mo inilong ta mamayho ataw mag-ail ko biyayan ini hambok ding ha mga mangsopa makamyaman na umanaw iba si mga kaanakan niyo ini hambok ding ha mga sekreto iba mujarrab iban kaya sulayan na mo in hawak tuwing kami long ta biyayan dito pahawla long ta hamam na kasaw ni naon waktu mag-agad iman sing kabataan. Na yung mga Arab na grabe. Bang makita sila sin bata-bata yon, nakadugaing din kanila. Napangukuhan unuhan nila. Ako na hindi siya magmasyaallah maguno. Yan mo masyaallah. Inkay banan mamong siya masyaallah mangindua. Sa inkay banan labi na makababayan din kanila. Biya makuha na kung kawunin anak mo biya yan. Napila silang tayo biya tunasadya. Pawidi makatug imbata. Limpa-limpahon imbata. Nawala na po pero memang uno yung mga alhamdulillah na inang sabab yung mga way dabi sinamoy mamasa-masa kita yan. Uno yung mga wikaya. Ikataming nahambok din naman sa kwento bang kamu uwi mo din habay bagtoy mo na inipayruan yung bata-bata. Imbadyo niya yato basa umukatahaguman mo. Igan mo kata na may badyo niya yato. Masulog niya. Yamin nasulog niya yato mindiyara niya may ano. Igan mo na po ampa mo pa sa paywan, ampa mo pa basahan. Misan na kumaming patiha, ayatul kursi, ibasing tukun na biidnillahi ta'ala mahayang na kumanibata. Ini kaya sulayan na mutod. Sulayan na masimbiyat to. Pagpano irun. Ang pabiyayan mga to, subay kita niyo, hamuk, sulay-sulay niyo. Ini iban, on waktu magdako sin anak mamisita pa mga kakampungan yan na suway rin sabi mga kuan na dako nyo na ayaw rabi makalanduin pangugkog nyo yan habata na mangindua ka mo ibang habok yato hak simbata may panginduaan na mo yato rin ha mga longta may hinang sabab ini longta hikauwat kanya dami kiyan on waktu magdaturay sab bukon sadya halo kayong tao jumato inamin ay nasambil mismo baran mo at doon haahali mo haalta mo magjaturesab hasabab sin namin long ta anak mo na pus nakalandin inamin kog mo anak mo pus kalupang mimisan namin mangindua ka awan waktu long ta kugdanan im bata ya na sinikakisal ko kanyo awan hambuok long ta ini ni jimatutun hambuok long ta ini tunggal anak niya babae hawak tuman long tabi mga tiyaon na ba? Tiyaon na biya yan. Nalando to din man kuan. Tanda namin sila rabili halom sing kuan niya. Tamin hawak to na to. Yato na mga kausuhan long tabi hansipap. Yung nagtatalad. Malukay pa karobya. Namin yung kug niya iwan sin biya. Nakalando yung kug niya anak niya. Nasambil de na hawpon ting kisa. De yaon. Nainu na in kuan in mga pilang kasaat na kumanyaon so na siya pagwa na di siya makita in aming pangantin baway man anak niya na inu yung mga tao may talaw na inatigidlong duara sila lang sinina niya may ano pag na long tabi mga di na siya makita nalong si mga long tao nakahadir rin doon marilong na suwelo na papag-aylong katan ada kalaon na yung mga kanila ini amo inkyugdan sinamin na inang sabab sin ayin na nag-ay nakatan sa masira sambil tiyahunan na piyuhan ng taon inamin nakapaghamok day sab sila sin longta sin bananya yato sambil longta day longta piyuhan ng taon ini bigla na dyan siya nakita na timawag siya nag-us-us pabay niya timawag siya kan ina niya sa kaliin nakasambag at niya hamok day nga mga long tahlom simbay na ina mo na wapat na nalong sinambu ka man siya kito ayin amoy nihinang sabab sin kuan kan ina ni nakawa na kan ina niya yato sabi niya nakalando ini mo pamuko akanay mga kainahan kaanakan mga on rijikan kam anak sin Allah bang kam rijikan anak fokus na ayo rato biya makalando to din biya pangukog nga anak niyo ayun na in pangano niyo mangindua kang Allah ta'ala mampapagbarakaton sin Allah ta'ala kanyo yung mga yan nalabi ba ni mga sila duwaing lang tamang makita biya yan ayaw rabi makalando mangukog na dami kaya din yung mga hadis
بنت عميس قالت يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين أفسأرقيهم أفأسترقي لهم فقال نعم فلو كان شيء سابق القضاء لسبقته العين. Kita niyo ang buhok din kan Asma binti Umais kiridaan sa sin Allah subhanahu wa ta'ala inagin niya ya Rasulullah kau dak sin Allah ta'ala inna bani Ja'far yaun inna bani Ja'far anak yamin nung tahi Ja'far na tusibuhum al-ain magpakauno sila min kanyo kyugdan sila sin ain uno lang niya afa astarqi lahum uno lang niya tawalan ko sila bang makatutawalan ko sila yato inagi kana sin Rasul sallallahu alaihi wasallam faqal na'am at tinatawali sila ubati sila sinamin mga hika kon nila ding hain yan misang palong na nakauna na inuno namin kadar asakya ganta na sin Allah ta'ala na tasabakatulain nakauna na asalin in ain ininibay sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian ding mga hadis kaibanan dahil biya na sin kan Abi Dharr radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal aina la tula'u birrajuli biidnillah hatta yas'ada halikan fayataradda minhu. Kita kami ini makabuwa mataw magjato ini dahil sab na ini dahil hadis kan Abi Dharr radhiyallahu anhu inagin niya qala Rasulullah inagin sabda sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabunatu din ain yan in ibil ay ini inyan imakna rin di hari may kumugdan hamuk usog jumato hamuk usog pagubos magbakkas doon kanya mag-effect doon kanya yan sa aun waktu sambilin siya yan inhamuk yan nung tabang sa pamakyunan sin ain mato siya patas simbod sumakat siya sa patas simbod ang pasalumakso nini katungtuman na mo inhini hazaman na mo tahabagyo bang bukon sa dyaon habuk tay mamud lumakso na lumakso day hatas miya to patas biubungan sinamin mahad ini tiyabutan na mo ini junyo sin kami di na kayo magsabot sin kuan si makat matupatas sin kuan day para aw na kita day nga mga tulab may tanin yun na sa bigla si makat matupatas ato nadyarahan niya sung naman lumakso na kawa na waktoy kita niyo ng mga katotay manghoran nahasawab sin kuan isa kal inyat to day nga mga buain sa day hajini namin kuan niya sa sambil din siya biaon kita kimakambay kami day hawawa matambay-tambay may kaya kamay sa ring hawawa yasong na itak ko lang yung kuwan pag sakali niya tulo siya hatas way pa na yun niya na mo yan in long ta in aniban sin kita niyo pangayon na to fa Allah subhanahu wa ta'ala habang man kita niyo lapasan na yung haini damik yan kan Ibn Abbas ini din kan Ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-ainu haqqun al-ainu ini atina dalil sin ini ding hadalil dahil mga kasunat-sunatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dahil kahadis-hadisan al-ainu haqqun tastanzilul halik biada sinyat to tastanzilul halik in hati niya amuin man jari amuin hulu-huli manu sa ding hatas amuin kon yun so pamaong kita sinyaw niya tulong ni hataas pagubos ipusin hiyon hawawa biya ini akaran sin ain man jari ato lumakso at mahulog na sa dyan in amuk usog yun wali'audhu billah kaya naman kita mato amin atin mana sinaniya tuskituhu minal jabal al-ali Allahumma musta'an na demikian mga totay manghuran kita nyo ini mahinang sabab hikasud sin hambuk mano sa palom sin kubur hati ni kapatay niya ikawapat niya nabiya na sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam din kan Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ainu tudkhilu ar-rajula al-qabra na ini may nasa wa tudkhilu al-jamal al-qidr ni mani niya hati niya in ain ini mga totay manghuran ini kumugdan pahambuk usog ini ibo ko sa jalong tabang masabot tinusog o dadanin pababayhan siwo da inilong ta usog at babahi fataktuluhu fayamut asawab sin ain kugdanan sa yaon di akari sawon amin kwan sin mga taong lagi bang nagdaras niya biya sinamin bawang sinamin pana niya ni pamamana niya nabang mayroon taming tabian mayroon protection ta
nabagtoy kita kugdanan sinaming pana niya yaon. Na isin mga sila on taming na di sila tulong tabi mga kugdanan biidnillahi ta'ala. Na amo yan. Dami kaya fayamutu wa yufan fil qabra. Na may nangyato sa awa mo na hindi ka long tahi katanong na sa pa lupa. So nawapat na siya na wayron to dapat in hiisud sa palomsin ko minong tako gulbian. Na dami kyan sambil long tamin unta yaon. Mang so pa mauna kita ni long nagrabi na kumaning katsin unta yaon. Mahambuk da kuman. Na anak to pagubos ang bayaan bakto niya sumbayon niya na namo na to makapakon na siya makapa kaldero na siya miinong tamaad dyan namo yan aniwan sing kita niyo iwan biya na sing kaway tanato nakauna miinong ta hadith aktharu ummati aktharu man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadrihi al-ain na fuayin kamatawran long sin Rasulullah sallam atin niya dahing mga amin umat niya amin nawapat yan atin kamatawran na yun ang sawab sin'ain demikian ini din kan Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru an astarqiya min al-ain kita mo in Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sambilin kaasawahan niya atin niya mangdaak siya atin amin ini magtawal atau huminang nasal taming din haay niyon hawala ilabi mar hawala pa ko dirag pakan insubay na huminahang nasal kita min misan pa biada sin namin amin mga silayan awon inilong taon mga ato nila yan asal naguna na sila huminang nasal sila kutaan nila supa yadi sila baus-us long tasurun amin ambuson biyan nabiadahan ampain ato na to di pagkakitaan ampain nato di pagkakitaan ini karin la tulong ta protection amin makatawang kato tanyo amura to put in Allah subhanahu wa ta'ala demikian din kananas ini Ibn Malik radhiyallahu anhu qala rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ruqya min al-ain wal humati wan namlah ini ni in adhes al-huma lain pagtawon na ini atin tiwot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam im ruqya sabaw ning mga rukya pagtawon hiaram di manjari ing atin niya amin katan naka langgal na sara amin gwa na ding ha ilong ta ini hasara amin piyabando sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inya tudi na manjari labi luwa na mong sa upama in pagrukya yan tawal yan dumagan pa kasyirik ataw aong kakufur sa mataw di magtatawal yan ini iban ipagtatawal niya yaakaran sinjin amurato namuma tiyo kutan sila kul amin humayni kullu ladagdan fiha summun in katasin aon amin long tamin makutkot ka uno na mga binatang pus aon siya poison aon siya bialasum mga has atau tangangang yan na aon saan kanya naman jariya to din mga ini hipanawal mo biyan na masabot taray mga kaibanan kalu on pawakto insyaallah taala dami kaya na namla kuro amin takhrujun dahing mga uno-uno namin nung binatang amuin makakuang kanya demikian an Salama radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li jariyati fi baytiha ra'a fi wajhiha saf'atan biha nadratun istarqu laha namun ini biya sabot takain na amin nung ta alamat dun kakitan hawai siman biya kan Salama amunato ni Rasul sallallahu alaihi wasallam in angin niya hamuk jariyah hamuk baway amin kanya on amin ini long tabag kukong na ba amin magbubujang-bujang na yaon amin haway niya kita ni ra'a fi wajhiha kita niya haway husim bata-bata yaon amin jariyah yaon haway on niya ini saf'atan ini alamat min asyaitan lang sinasang alamat min asyaitan wa qila darfatun wahidatun minhu aw pa baita inya to hambuk long ta luwak sin amin syaitan amin minsan nakita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hapamayhuan sin hambuk jari ini biha nadratun ay awon long ta buqatu sauda aw safra awon dia mga pamayhuan niya na on dia nangingituman na atau ono tuwi unin biya mga namumudas namumudas namimiyaning na ipamayhuan niya
Na dia aksin Rasul sallallahu alaihi wasallam istarkulaha. Makato tawalin niyo, umatin niyo siya. Nakita ni mga tao tayo manghuran, aw nan pagkana naman sang kita niyo. Aw ding ha mga masul lisuan kita niyo, in asal-asal matilo sa kita mag-ibadat at sabi ng mga kasunat-sunatan matilo sa. Sabi bigla na sa jakimo. Bilang nasa niya biya limisok ko misan tumunay sinamingkuan. Hambok na to ding ha mga alamat sin ayn. Halamat na to, alamat sinamin ayn aun sumasaan na haman at tawa ding ha jin. Sa inkamatoron hari at to ding ha mga jin. Ding ha mga launta jin. Nga mo yan mga kataw tayo manghuran, ining ha mga kiyabita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ding ha mga launta ini matantud in ayn ini. Na amo ini in suway na to launta ini hinanganwi. Uno naman yung mga hika taming singkita niyo, uno naman hika uwat singkita niyo biidnillahi subhanahu wa ta'ala, na wala kita niyo piyasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala in longta in doon na sadya. Naon ding ha mga sabutong taman tiyo, ada kaling kewanan niya in akan nila in ain, ang pasok mata ibasin longta hasad, longta lo na mag-aw na longta pagsibuan. Na ini ang to pidaan niya. Nasabutun tayo fal al-hasidu a'ammu min al-a'in fal-a'inu hasidun khas. Ay imaksud na rin ni in amin hasid din nun naraan na rin yung ain. Bang siya amin jimang kisaw pama iminggit siya pun kaya karan nato sin ain. Ada po namin mismo amin ain sa jayaon hat sa jalong ta nakaato sa pasumata ini di yato long ta makaadin long ta inhasid malain ka mang sa pamaya karan niya pa. Ha amo yan ding ha mga piyabidaan akan ala fa kullu a'inin hasidun wa laysa kullu hasidin a'in. Nabukunin kata namin nagdarasin ain niyaon ni ya karasin hasad. Ha amo yan kanya wa kullu hasidin a'in. At in kata ni sa min hasid yaon nagdarasin ya awan nasa no. Ini aw nasa dyain. Iwan aw waktu in ay bukon sa Diyos amin long ta in kikita sin namin long talabay din ha long ta sambil in mga sila magjaturay sa misan wala kikita. Misan in mga sila long ta in di amin kiwang kanin sinalta di makita at ini katutabuta wa. Daw waktu misan sila magpaka kuanday sab sin ain. Biya din kayo sa upang biya kanila na nabiya inilong nahikuan. Ha, lando to din ingat niya yato atau na indabos niya iban anak niya naon waktu ha sa amin kan niya to ini masabot niya biyan jumatuin ainda jumaturay sa in ain mga katawtay manghuran amo yat ring ha mga so in hinangon sing kita niyo muna ini biya to in hinangon bang sa pama inango nakita ko kay bukan mo tay mangon mo unin hinangon ta. Ini mangindua ka Allahumma barik fihi wa barik alaihi. Napuwas din ha mga atawa ka mo siya kul masya Allah wala ini la hawla wala quwata. Misan ni namin kisah sin unutatin ayat ini katuan namin ayat amin ini kay na po sa amin suratul kahf. Amo in kalupahan niya sadya in wala siya nakapamung at ini mismo baran niya. Para itum in asbaha ma'akum gawran famayatikum ma'in ang pamin amin suratul kahf amin nung niya Allahumma salli ala Muhammad amin wa in kulta masya Allah wala la quwata billah amin biyabaitan na siya sinhambok tayo manghod niya hati niya ayaw siya ma-ajib sin alta niya sintaw sin alta niya ining sintaw sin alta niya nadi naguno siya wayron siya gamban biya nagmataas siya biya yan amin kita nin tawd na sin alta niya sinuno niya panyanom niya o sintay manghod niya yun na nag-iibadat marafa Allah Ta'ala nagsusuko fa Allah Ta'ala sa amin niya iniiyan niya pag ibang ko pag masya Allah abang ko sulumong pabustan mo yan pag masya Allah ko na mayroon pagkatun niya pagkita niya na naubos katan na dakpog ang pa siya nagsusun na mo yan akan na makatarin pangadyan bukunhat sa jalong tadayng hatawro kaing in kumudan pa mo in long time in pasok mata sambil mismo in ikaw sambil pa asawa mo on waktu
bang so pa makauna sa mo biya nung nakalando masyaallah way ikaw pag masyaallah tina nakalingkat to balong tin asawa mo biya yan Ay nagsawa din kayo mo. naring kay mo yato namang pagkita mo biya bigla nasa lima min asawa mo ada kala min nakaatol lima man nasa na kuha na wagtoy pahiwi wagtoy pahiwi ada kala ini din kayo mo nahamok pa rin ha mga ubat niya yan long ta amo imis mamin long tan ay niya bangkingatan in tao manjari siya ito papayuon pausaw ron no impamiwan niya pamiwan niya kata sinamimbaran niya ito ini pamahiwon ka niya niya amin katan sintamun niya ito katan sa min izar niya ito pasaon niya katan amo sa ron na to haundam siya bang makatuli undam papayuon in tao yaon in tao amin ain niya to pag-ubos niya to nabasa nakataning kwan niya ampain in tubig yato hibusog patay ko sinuno am kidasin ayin hibusog mato patay ko niya am pahidakdak inuno apadegadak bagbago nino ni in amin undam yo in kuan hambok na to day ha mga amin ubat niya inya to bang sopama bukon hibusog patay ko niya amin long takapin sin kan bukon ni sabi mo ipay to bang kay natantay nain bang to kay natantay niya maluhay siya maluhay iwatan na bang sopama di bang sopama di na inubat niya yan dabi beta sin Rasulullah sallam amin pag-ubat niya na biyasin amin maudatain al maudatain amo indwa amin kul a'udhu bil falaq kul a'udhu bin nas ini ni mamarahin na siya yara mo pa biyasin amin sin ayatul kursi atau pa kuano muna in Fatiha in ayatul kursi masin tukol ini mamarahin na biidnillahi ta'ala amo ilong tahi pamubat mo kanya sa manjari siya kumakaw tuwig basahon mo siya hipamayo mo hatao at ka manjari na isa ino na amo sa yung kibigasin ay siya manjari mag-ubat sa simbaran niya manjari labi mo ito mag-ubat sa simbaran niya manjari ito mag-ubat sa simbaran niya manon mo ba sa inisambil inumun niya at hipamayo niya so basahon niya imanga yato iwan siya namuin labi luwang sa mamin ng tasong matog ikon niya pa isa po niya bawaran niya amon adab sin pagtug yan sin pagtug akan na biyag babanda kato sin Rasul salbang kita matug basahon ini iwan din hamahikataming sin kita so iko daran nag-air sawin ay bang ko nagkuhay nagkudo di siya kuma di ko kubdana biidnillahi ta'ala akan na bang kita manaw na pag-ayal na ko hinangayan iban hambuk yato tamin sa may tako di kudan yan mga malaikat kikimang kayo bang ko halom ayil awon security mo di makasungsung yung mga long time mga kasyetanan kayo bang ko halom sinamin long ta ini na mo yan mga katote mga horan at ini mag-anad-anad mag-anad-anad habang man kita niyo palayon dahing ha mga ini amin ayin ini na mo yatin kaya nasabot tatamin tarik amin mamaygo namin mismin ayin biya sin jimato ini jimato tuod hambok sa haba hazaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ini aun hambok sa haba ay nakanaon sa sunna ala ma yaqtulu ahadukum akahu ala barrat ittasil lahu inahambuk sahaba ini mo imbiya na kan Amir ibn Rabi'ah piya tawag sa sindaso fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadagadda alaihi diugalan in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nambuk sahaba biya nagtuyin ng lamahan ng unuhan kyugdan sin ain namiyahut para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalaw niya bang makato ala man tatahimu isibi mamakatuya kiingatan niya minung ta amin tihuman niya amin nung ta nakapagpansin ayin yan na inkwan nila mo na ni Amir ibn Rabi'ah na piyatawag si Rasul sallallahu alaihi wasallam sa diugalan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam amo natulong niya ala ma yaktul ni ahadukum akahu mamakatuon mabaya kamunong ta bunuon niyo atawa jilakaon niyo inamintay mangon niyo sa amin nung sin ayin yun na di accept papayo siya sinain siya inamin ain din dito pagpasin to biya sin yawasan inahbuok inilong ta sahaba hamulat biya mga hamuok long ta uwat taming long ta ini inyatubang sopama
yaman kiingatan. Namang mga milong tani kay natanabok na to dahil mga ikakwan niya, mamasa-masa si mga atawakan ni pagtawa ayatul kursi, daran niya busahon, kulawallahu ahad, ganapan niya kulawallahu ahad, falak, nas, mamaray na may nung nitaming paginhawabaran niya. Sambil pa kaanak niya. Paanak niya. Nabang sa papos ang kyugdanay nung biyan ipagtawa, bismillah arkik. Min kulli syai'in yu'dhik. Tawalan mo biya yan. Sambil ini ko manjari lang mo bismillah arkik ini min kulli syai'in yu'dhini. Ha. Nabi yang kawaita sinda sallallahu alaihi wasallam watako bismillah arkik. Arkik kabang sa upama usuk. Mukhatam mo usuk arkik. Kabang babae na arkik. Ha. Kanya wallahu yashfik min kulli da'in yu'dhik. Kita niyo. Amin Panginoon sallallahu alaihi wasallam wa min kulli nafsin aw 'ainin hasid. Aw 'ainin hasid, Allahu yashfik bismillah arkik. Hamuk din ni ding mga pagtatawan, hamanga sila kyudan beni sa hawang maning kwante sa bukong biya mga panulay-nulay. Awan yan, may talo na biya maksa na mo di misang wero biya tiyo wayo. Sabi kanina, panulay-nulay, panisting sadya. Bukong ka na simpangan. So, ibang bita na sin Quran, bita na sin Rasulullah, ay naku magduarwa. Kagara na. Kita ng mga kamumaasan sin kita, inkusog sinamin gawot nila. Misan kabatilan na. Pas pamawbog nila yato. Nasuway ang gawot. Ha? Suway aon gawot in long ta. Napawagos. Manjari, ibutang mo yan ha. Nung sa pawna ni awan biya niya na mo, ibutang mo ito yung hadaghal. Inang padlima mo, pumapabasahan. Nahabok yan, malago yung ta'athir niya. Saring biya mga tao, manjari, kalu-kalu, ini, nag-request din sa mga kabataan, ini, biya din hikakwan nila, biya actual ba? Amin nung ta pagkwansin ayin, pag hindi sinamin kwan, kalu-kalu biya karihilan ta wakto. Ibig nila ta'ala, kung miabot na in waktu sin kita ni murah-murahan ini papag barakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangadyan sin kita ni mga nakawa ni launta kapaidahan launta ilmu inyan dahing ha Allah subhanahu wa ta'ala ada po mga saupama biya kaya bungat sin kami wala na imamu na inya to hasawab sin hawa nafsu sin kami ini hasawab sin kakulang sin launta ini sin ilmu sin kami murah-murahan insyaallah subhanahu wa ta'ala in subhanakallahumma bihamdik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. So, alhamdulillah mga palawan ha kami Islam ito na tunad yung in sa lingkat-lingkat lang taputumsum siguro kalsahan kaya kan Sheikh Jul Javier Dalkis sa paniharan sinamuin kamattanan sin pagtaon ain evil eye ini to katan alhamdulillah kaunahan na to edto so ingatun sarta supaya na to kaaniban mga parkada ini so murah-murahan mga panahon ha Islam di na kami makakanap karena in waktu tabiat agbo sa miabot na mga id na kami hadapal ka sila sa wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Yato on